Potoro yakorwa abapolisi habarwire b'emitwe mu rurembo rwa Hoima yatandika bwa nyuma y'abebembezi ba division ya Hoima East okuhinguza ekiragiro mu kanso. Bosco Muhanuzi meya wa Hoima East Division nagira ngu abarwire b'emitwe babiri b'ababingi kandi habera hatandika kubaho kwerarikira mu batura barukorera mu town ya Hoima. Itwe nkaba division council tukaroleke eketago kya abantu baitu atinyenda kolisa gamba bararu baita baina hemitwe etakinga kurungi cyali bali bayingi muno kandi nibakore bintu bitakusemero mbana baita abato so twarabiyaho ngo abantu abo basobole kubasoroza kandi babakwate babatwale for treatment undi kujanja bibwa yashobora ngo abarwire b'emitwe bere batandikira kushisha urembo no kuretaho ubwo mu batura abwa omukazi abayina ikara hawo ima public school cyali bwa kwenda kuyamba no kusensa rundi goza kupama by the way na imukiye ngoye ngukamanyira abakazi abana bari mu class abana ni batere nduru ni batera kahaha hato mwana mtuno yabuza kurura biki binu ensi etwaro negenda kubi. Julius Akiza niyo mugambirizo wa polisi abwe cyange cya Albert ni yahamya ngo abakwatwa batwarwa hirwaro ry'emitwe ya Hoima. Yes, kwasiro 12 none abo kuba district security committee kikara bacamo nanka babire bafuka security threat kurora abantu bangi deni bakwatagana na berwaro bagamba babakwate deni bagende babakiza mininge barore bari barwiro bati bari Omakura gandi abantu bashatu abari kutekateka kuba bariyo bashuma muri Kasese bakwatwa. Aba bakwaturwa mu cyaro cya Base Camp Rowa hamwe na Katonzi byone biri kushanga mu Nyamamba Division yo mu Kasese Municipality. Tererabo abana abariyoko abakirene bende bintu byabusha nibiza kubigwaho betekanze eira kubazika ninga basige bagweta babi n'abakazi basige bagambira abagenzi babo nti babagwetera abandi abashira bitwa buryo bushuma mu area yitu cooperating ngira mutituri ikirizecho abakwatwa abamanyanka Morris Mumbere wo myaka 26 Bernard Bwambare wo myaka 22 hamwe na Nyonsi yo kure kandi bashangwa na waya z'amashanyarazi ezibatwire nibiba kumara ubwire buringwa mukubanza twatwabakwasireho binetani ibiri za waya biruka this time twabakwata bina half ton ya waya twabahandinga polisi na mukama wabo abire natugomye cyaro cyona ari kutwara mita za mizi buri aka pipe kone kintu cyebyoma waya z'amashanyarazi yisire nkurakurana ya Kasese nawe rizoba twaba successful kumukwata. Edison Kambare mukuru wa Kirembe Mines Limited nagira ngo obushuma bwa waya bire burengine and so far we have lost over 8,000 meters. Each meter of that transmission wire 100 square millimeters costs 10,000 shillings. Nelson Tumshime umugambirizo wa polisi abwe cyange cya Rwenzori East yahamye kwatwa kwa barukutekateko haba Mumbele Morris w'emyaka 26 jobukuru Bwambale Bernard emyaka 22 jobukuru ne kure Nyasiyo ono nga tubale tumunonya umusango gwe gumu ono yagezako okuba ne transformer y'amasanyalazi anatugena mu nyumba okujaza nabula abashuma babona mukaga bakumirwa ha polisi ya Kasese Central Police obwo kuchondoza kuri kugenda misho gasha kwamburuzo nwaga bakatoto na Gilbert Muhanguzi.